Sajisin pat kemaukan sports club kala sedang ban pelong biang ya kejing lekai kriket ha kamadani lekai jong kesedong maukan ha kabahadu kan rutli tim kilawan ban yesim bentah. La abanong ba kemaukan sports club kede gawai nagi kenhun kathan ke baju persiang bah ban kentiu ya kini kejat jing lekai ha kene kathan. Ya, hello. Hakene ke sedang ka kenhun Banjo Warrior kala ikun persya ia ke Legend 11 bat hakene ke jing lekai ke Banjo Warrior kala penremno ia ke Legend 11. Hakene ke sengi lawan ban sakhi daki riurang ba kathan ki bakentup ya orang ba shenong uba Tabor Makri uba Peteng Mersing ubri presiden jong keseng balang HANM uba Sunshine Makri ubri wayne ki samlarang ba kathan bola mi bha syakmat ban kentiu ya shibun ba ki kam ha ki imlang salang uba longru ha kujo kopor secretary jong ka Umsning Constituency People's Forum berlawan ru ban sakhi da uba Anthony Kriam ubri wayne ki kaitor kathem riboy. Cek ini. Ta labor ada. Ma. साइड में डाल दे 21 वो करते 09 बॉलर क्यों Ya ketika sports clubs mokan baiklah yang soha yang agak dikasih tapi belum lang pi borok pi don ni teba agak dikasih tournament pas sedang start ketika opening ceremony jong ketika cricket pelatih pi ketika cricket hapo India khamtam hapo Meghalaya rok mata kalaki wah syashan limba kajing don mata lang ketika MCA Meghalaya Cricket Association limba kajing erap juki bunki kena semlah kibai lakai layo pun kita khamtam maka facilities baka ai limba juga MCA ketika apa Meghalaya mahalor ketika BCCI tengah feel tiba kinong lekai nanti kin boy syakthong long lekai haga ni kasti jui nang tu bakter ter boy syaka clubs ki bha bagi I apa TV kumbol apa ni berapa India de nakaliang sungai nga wish all the best na baro arliam ki team tapi boy syaka job but bagi players belum job kim day bantu mesin dari kediban lek dia kediban kim ketu berpencelur ki bangkin ya cekmat hak liga jing liga jungi Tăng chi của